yema ahwefo akwa babiem emfamra eye Adom TV o share eye wo time na mo twe abo apa ho minute be said you ensia na enne dwumadi ye die Bronya Nkonkonsa ene de brew Bronya yi wa otu fie wa ntimi ankodi Nkonkonsa wo de ye di ama me nua ba ye di Nkonkonsa nso a na wotwe nso de ba ye di mu odin yi na ma me apom de say Adom ninti na me de achaye ahofan so de ni ejai ja wo de ejai wa ahofan de na Bronya yi udi ni say na ansa na yakọ ensem a ewo epono so Bronya ni say no an eti a me no di Nkonkonsa yi enti ye Nkonkonsa na no an egusu yi o nkum kokọ na nae na me jai Nkonkonsa kokuma kokọ ase ni say efia man kwa mo ne na ya pedumo kokuma kokọ na ye ntina na sister Sambi be a guy kono na juma ese na omunko holiday guys wo na menje amos yenje ha so de ni ye be ma abusuafo anhu niam ekoso ewo kuro yi mu enye asamketwa abusua ba le saade ya na me fanchia enkoma me ame abra ya mo wa santi achimo bogu ma me chew ye sa me nso gusu a wo hwe me parliament for nya 28 this month ya parliament day ne ba so ewo bogu ma me yensha se na ene nkomo ho pa yen nua kwa kese ennem se atwere gu wanim aboda mo se fa won sabo wadwim shred brante odi nsem bia betu dwa ano odi yie pa wo so ono ana yere ne twotwo mutwo oba ne nkanchima one ne wewe ni ade ne dabrichire papa uradia wo de head na wo beka bia kraka ne yire ton waache enso sebita fresh se via buru sika na yire wo no so called celebrity na isire ho ahwan queen for no omunya bi ndinka be ya internet adwuma ya omuye for Snapchat ni Instagram ne den gram Facebook yi ko munya na mkompe ko dokno bi zo nton no na ma mi busa se sebi enyado woni afi mo pen so na mo ba soro no be ama mi hu mo yi fensan mu yi na mu yi concert party enum ni ade na mu gina mu satam kwa ne eseka prekra jeda say na mo ye no eneyi mabedu samde yo enkoso say ye Nkonkonsa ye di ebia na ye kwakwesi asem a wokan okan efon baby no odika eche say oba de enye sebi u sori anopa no obi okra unko ne fie mpie no obepie na makeup no ede wonanim oba ebi nya real ebi dida oti ase na se ne osika se ne yire no eton wache ema adwuma enye den te se mema oba sabi eduni e den kura ensuo kura fasti wa pampamu a obetimi ayede emeki usika na sa nsuo ne niema nkitinkiti no wache kura de se e wo high level eniema nkitinkiti bi wo hono mo a wo ya obi ya ummu ni se eye adwuma so na sika but omeki obi tumi ton nsuo a de hwe ne ba to university level na abrabo no ne nyina agina how you make it sabi obi si so na say na ho ahu enu ti no ni de ne make kan say sa na man kwa kesi asema woka no right oton wache but obetimi a make more than ne ma me hu say wo naja ya me hu say o mo bembe wo na ma unia ma yi binum yi efuto be na ya mode mo ansana ene be bia homatrofo na atoma ma obia nso efre enti 0302 ansana 211701 sa to 4 ofra 0302 2117012 ofra na wonso wabem na wabechirem se enne kwa okase se na yire de oton wachi nanso no celebrity bi eyi a omne nam hei ma yiwe ya ma so mo pane ade ma me hu bi pa de a me se ma ne futuo be na ya mo de mo afutuo de ye de mabi afutuo bia ni wa ye mfa ma empo se yadwuma ye kura ye se bi ye se utu momonefo na utu okransofo ye tu amansanfo no na ye tu ye yanso ye hofo enti se utie uhwe niema ye ya
eye futu da kibabu se mu ba mu ni ade ne why Cardi B ne why na dwen se ono de abrabo we na obebo no eno a no why na dwen se obebo enti no sabi yese ni o wa so no onti omo mpe bra na asam no sabi wo bre na wo ya obi be sori ahomachi no num eye di bronya yi obi kata sukura wonai ofiri edwom be se 12 o'clock ba wa asan sori ahomachi no 9 no aba but ye wo ba bi wo hono ma wono de odafia sabre ye kasa yi wada so ne de ne anadwo adwuma nti no osori na okọ eto osori na okọ red carpet so mama nche se obeya kosi da no na da akati be si so no e de duro na ade begu so akati timi si so akati si so akati sama bem ene de we si so ya baba wa kama ujina na so sere bedu mre bi na ayo se na ajegon emuna no na afi akati si so no eno no obi aba meje eno no na afi eho na obehu se life abitiu na wo kwenko afi obewi ase na obe sabre wa ye maame panimu na wo sere mami yanko konkonsa etoso mi no wote he de me de yie pa visa sem we de koma mo pa mo amu nua bema bishop nyako wa unim mapi papa wo sumba se de mututi wo sumba pa ene basi ni twa ene ade de wo si ni twam ti ni twa ase enya asem ketwa na owura si ni twam no na say na yetete se ne ho mfa no ne ho dodo no enti no unuanom binom bigger case nom ni ade eye se komba kwosra no we ye bigger case animu asem a ode ba no omo ye so mba kwosra na so papa yi ye so omo koyo omo bodan mu papa yi mie omo be ka se papa yi ne maame apie se mnante mo bagidin wa monko ya tese ye nua ho mfa no enti no gaja ye man paracetamol bi wasoma mo nanka ode ye ne maame se he me pemo hwehwe ni mu wasoma mo ha pamu wo mu one mo na wo no yes what the pride nyina pro machi o no one wo mo na wo no ma me say wo yare ne e be hweba no so e bone enti no ehwa na ene bishop so te ye no so da bi nsem am kan abontin mani nye ho na yi mu akuma wudufo na mu bi ye hypocrite yesi mu ye hypocrite pa ma me enti hypocrisy wo ikuma wudu nyachom se Bernard Nyako o si kuma wudi hypocrite wono awo ye kuma wudi onu ankasa ye kumawud enti onkasa ye nyina ye kumawud osi binom ye hypocrite osi binom for what osi binom ye hwehwe ni nya atwem me pesa metimu ye for say omo ko hwe no na ne maame ampene no eno hu hypocrite anade ya onu ane ma oda no sam obi amehwe no odma ne maame se ma obi a ema ho ma obi amse onu abo esi edu wa ho man so onu abo bako de minia boko efficiapa o asenko bisayo yo e ba chowa ni die mu ukuma kokwa na ukuma bonje we na me toto ne ma se nya me aduma anumre me pa ponchi bi ni machine ko so anumre mo eni aponchi beche ne ho beche no pa papa yin na kasa free na to am nkomo no so yanko na me di wadru sa hweba kwai ayo me fre na na yire se omhwe me sie program ba ko ewo western of hamaye yo cause ya di Adom TV ne multimedia tum na fa wood movies ni ayi mo so de obasa hwe ne mpatama no krenni ya so mu twitwe Ghana made ne ya di kuramu pa na akoye afofida sonkwe de memfa so na menchi adofo mienu miensadi nkanka ne ya mede eye Joyce Kena na sister na nesi so wasastra ha one ni kunu ne na busuafo nyina metedefo nyina wagana ha ana mia mi kuoma ye NDC ma yekuofo nyina temebo ewo ehwebakwai ene obibia watie ye afi mu nyina bompa ye se afi se ni nyina tenkwa na Ghana fa ne ntoma ba efra na kuma wudu so afana ntuma pe from amen akonkan ema international CNN mu nyina atinia ayi Ghanaian movies wo yenye skari about mind ma be sisi o mind yo akwafo ewo ahomane so ye bo akwa ba Adom TV so ya ja o mama fishia panso afin comment na ina ka se fi mi nti we
Pato me kase free Achimtron and Brimdog district. Ayo. Papa na Bronya say na wudi no. Bronya dia ya nyame atesa ato ye nti enyimre ye bepe bibi dia kan ano. Yo papa mami musa wasamba kwa nsa na watu aso sebio uton wacha isika wo mpa ho. Me ba don say wache ton sika wo. Sika wo mpa o ya ma menum ni nyama ni bi no ana moton amudi ye bobra no. Na ye se na ye nya kwa kese kan. Pa sika wo. Yo enti sire queen for no mun koton wache ho. Enya wache ton. O ka so nkoton wache a wo che no ne onko ye. Ye che so mo nya adwuma. Wo ye no enti e manisika enko na nim dia obetimi fa ne da chimpo. Ma ebe kwa no. Yo. Papa, Ejapoku. Ejapoku so awa man so. Ejapoku. Hello. Papa, boko there. Boko. Yeah, the trade ampon ase. Na Bronya yi, say na odi no. Ah, from a Kosipuku na do no adi nim ne ehwan. Asantema ampon na amaton na mkasa firi. Na. Ejapoku ye tie o. Ya no de nyame nti ye bi ni ye nse nyame fon de on kwati yo na se. Africa peto ya. E de mfa na mkura wo ye no ade aseda ma no na te eno sa. Ai etino ene na ye da nyame ase se ode afe no ama ya duru ye nu afe na wie ye de na nso pempenso a wode ye duru ye ai na chese beneza wode ye ebeduru ai sa pepepe yo na me kaka ho ne se ye ni ama no mutare no ye wura kwa kwese kana no kure wa hunu ani ama na sabe na usuntema nyentema po adaka sia tonko na friend sa wupisika sa pepepe Nan come on bayade papa yo Mrs. Tano. Hello Mrs. Tano. Mama Tano afisha pa o Ankoma tin asumdwimo ne o man ni nyina amen where they are no pay anope boni bia ni ho ya ma fisha pa wa Adom TV ewo isam keka na yire Mesidia o keka no na mpesa me ba bi mate wadaro ma yetie o hello yetie o kasa me pesa me bisa ne se ejue ebubro kwosue na o ye no Yami adumala ubotumi aye bi ma ye bi ata na mate ye wi a ye beka sa kire why they say they ye di konkonsa ye di konkonsa ye nhwanwie no buboko sua nsi no ye ho ne ma Adom TV e de beba why yo na nyame shra afisha pa mama nyina ye bobo ya so ne aye adwuma pa na mo nya adwuma pa sa na tie ye damase yo mami obi ama ahoma no so de ye mfa akayikuma wood for no e de ni nsi enti sa ne ye no enaja mami pamo omoma omokoi but bishop so say ono de ono na ka che ne mami say mama obi ama sabi ontimi enyi ne mami eto anase eyi se ono a ena de emra no ekoye se ne mami ena de koye sabi enye nipa nyina na omo yare a omo bepese edom bede ena yan kuma wudufo no yan kasa munim yen yese ye ba ne twi boom ebi so ho no ma na enuru bra opese adofo ebehwe no enti no yese o defend ne maame say ye bishop na share ne mra say ye ne maame na share ne mra ebi a ne omo pen no but say hypocrite there and ye asa woni woni nya adwen ye mfa Eric wa homa Eric mo akwa baba Adom TV na bako there nyame adomo ye de nyame aso Eric ahina kasa free papa Badwam ahina kasa free ikasa free abikuma farmer yo papa ye tiwe eni eja afisha pa o afin committee yo Bronya no wa sema na mpesa mkabi kakra kabi Bronya na first Bronya ne stand Bronya ndi ni ho sente sa apam kakra sa kaneni Bronya da afin ko aso uje papa mu Bronya atini Bronya ho ne ma bedu ta ma be se mini abeme adwuma no asesa nti o line no tite gu kakra na sabi Bronya asesa nti ena ni nyina ye te ha ye ka ene konkonsa na ye di no
hello what yanka baby ojana nkasa baby ojana ne nye wadaroma online no enti yemfa na ba chamfo ono so ahoma ne so mame one na nkasa mame nana wadaroma ye mo official pa o you be mate and mo ma pa no di amen manjana mwaya de pa na se de kan ni nyama no no enya wa kenku an Papa, ensure ya to you. Obi di sha ne ba university. They say, "What na they are sharing ma university." SCC. Our ne matum kama. Adwuma bo ne ntise kro no. That's the one. No ba so there was say we adwuma. Ai. Yeah, that's the one. Aja. Etia me mama tena jago na na de ye de se wa woni tia na nanum de ye de no nana mo de amamre eni amane na mo ye du se ya mu konkodwandam nana jire na makosum nananom pia nana tia de mafe ni ma family ya men kam ho na bi ni yi why yes ye da se bebe ye ntoa ye konkonsa eno konkonsa we ye special konkonsa pese na wotwe mu nyina konkonsa ye gina mu a on pese ne ho be fono on pese obi anso mfa bibia mebo mu nto no I'm training when my brand your board nothing I get nothing I get we o sabe bo o ka ma se mfa matini nyina o se obo me pa cho penny aba ahoma no so penny hello penny official pa o penny Apin como tieno. Net say. Penny is a minute. Apisepo. Penny yana and Penny 80 TV no na. Penny ya men tie hu TV so. Mama, yan try kon concern so na mre kwa hwe mre tie. Abrante American na se ni din ankasa de family. Na emi se mre bi atwam na eye ekuo bi beboa no. Se nka one ne be ye adwuma nwum tuo mu na niema ekono na enkoyi e ma by class ye wabo ni manager asum ni ade ni manager nso Italy na enye ebe ye bibi bebre na we na ni manager no ese o sign ni artist foforo yo penny asaba homa ne so penny penny official pro Penny 80 TV no. Penny 80. Penny wanya TV ni tia untumi ni yankasa o. Yento aso. Enti nei na abrantie no ye fe ni Ogidi Brown on e manager na oso obe sign ni obi foforo. Maame ye kohwe mfuni na abrantie de ba ya. Ene nke hu ye pen ni paper. Ena obe se contract ye de sign ye. Pen ni paper e da ho. Ye be hwa snap ni nkosia. Na you say, do you bought den just say what sign ya be bought you go one person throw him. Na mama say baby you don't know. I say you say omo ba nim to baby na you grateful no dey ade. As you throw me nu emani hani. Sabi wa je so throw baako. One santra on one sanyi so throw baako. Hwe fidie yi abo a ni sunku eja no so a ni sunku sabi obi epemwa no na ho brase ene na yimku na onya enyamwa no na opeja na Ghana fo oboje ne so ye ya na ne wura fi ba bia wo free nyame anim ni duabode enkenye na nsusu no na nyina so a wode ye no me support na se bibi nyewa se bibi wo ho na yewa waje so tro edikan won za maje so tro eto so enu nti no na se no o sign ni obi unu obi kwa contractor yemfa snap no yayi nso nto ho ana obi dem fo aso because nipa ho na nipa sa nipa na wo de wonim se sabi wo nsem aye bi enti wo ye bi sebe ya wo bedi bi no ono nso bedi bi no ebe wi ase no na wo de wonam na o sey na ogu eye nipa su just say hu hwe nye yi esi bebre say ona ya na ne wura free ba bia mo ni twan mu se ewom bebre mama me waboa wo bi ma du benbenzo bia nipa no kra no abuse bi se bo abo che che ene nipa ni kra nya wa ode ne nan betia wo na so wo na ode ne si ba wo hia wa obe count kwa enso wafa na adwuma atua ne kapen
Mame, Bronya Nkonkonsa wani tuya. Ye nuanom celebrities ni bi aye message be dia amam no bia. Ye fama adofo ene Ghana man na omuso entie bi. Awusia ye mo akwa ba biom eba Adom TV so o share o time na ngotwe abo na ase aka minute be se nkron na nkron abo Adom TV so na o hwe me na ye dodo na anim se message se edu ne frɛ ne owo sini twam te sini twase te se ba me obo mo de ye wa wura sini twani na ye ni nkomo se konkonsa na mu ne ye se me na mu na me kote se wo sini bia wa ye a wo be bo ho te se wo be pa ho ntoma em se free eneya ekoya no wo be di hu ba de di kama mo aba so fi se wo bo adwuma wo hye o series ade ba sankofa na buburo kosua ba nya ne ntie kura se ba ko bi nso nam kwa mu ba de nei me pese de sebi wo de ato kokosu yi me bo so no da me bu nyam ne so no me pese me ka no me bu nyam ne so na me fere wuti wa be ka na wa be ka ya mad de so abodam ana nya za mad no o say normally no da bia Ghana for say Ghanaian movie de omo to title no wahu ba bia movie ni ko akowi say yes sem sabi ye tie futu sa enti yes sem okay eno nti no ye kan mad no Ghana obi dudu na adwen ye omo say obi be bodam movie num but enti sa mad no story no we are mad to show it okay because ye nyina ya bodam uti ya wa bodam everybody is mad, everybody is abodam yes enu nti story no the way etie no a true story it based on true story bon to for mama bon to kakra me bon say sabi betrayal asisi wum ena sabi nhyeso ewum na saa ne ma me nsa we nyina so se nipa wote wo na wo ye saa de ni bia wa brabo ensi wiye emma wo nko wani ena sabi about time we no ne ntia de share Christmas no ye pese about time no omo ma youth no ena be hwe because about time a wonni usi obasi usu niska oba na bra na ode anya sabi to education level wonni koy of us eyeye but oyeye no una ube dictate amano de onye me se wanye we a me si we na me pe wonya me we nsi me yase sabi bia na oba no watete ma oye obedient child e wo so otie but moment amame obetie wo ho no na wo sesa ne direction wan hwe ya na brabo e be kwa akoye basa ma wan kasa nso e koma bedew sana story ne te na sabi youth no credie it's a trust ye tumi di ma obi timi nya efole to a sense obegya no ho e di ama each other e be wiase no na nipa kro ne saguniti na osu ya de uko school se ko school a sua wa de udu o partner sua na de na mu mienu mu nyini na mu final destination no e wo se mu ware a na mu ware na nya se mu ko school ene ye be ware nti ene ye nya sei ye be ware nti na ba ko de ne destiny amma ne yonko na so feliwa oyeye enya baabi china ye no de ne si ye o kire se de abi ma me de ne si ye ne beba esam no na ese oba na betwe bra na behwe enne ameti hei me wie ya me ko ye premiere no first day e wo watch and dine cinema e wo Kumasi City Mall and I'm say ye Christmas ye person parents no eni nkwala ni nyina abanti e ye 4:30 6:30 and na 8:30 okay and no and I make kind of 4:30 6:30 and 8:30 ye be sre obia mra na ye mehwe ni nsua de youth ni titru ma me no papa no mo momoden ana mo ne nkwala ne mra mo behwe wi a na ma me wabusa akora nse sini a hwe ye uhu ne sen na futuo ben na ofa awu futuo ben na ofa awu no fa nto na tiko no fa nto ani na sen ye bo ben sen ai na nka ye 50 cities na nso no sabi ye Christmas no ye 40 70 okay single 40 and a couples and so 70 wonu ya no ben no ma ben na odi omo nipa sini we no Bela Samuawu
Emilia Brobewum. Wow. Ohine yere mo amunim. Nyami tuem. Tracy Boache. Sandra Babio. Wow. Ye nya ya de Carly Boss. And so ewum. Now this time ya introduce presenters. Presenters. Ye nya ya de nyina mo amunim chei. Kofi Juma Ankwana. Owo mu bi. And ya introduce new on the lead role. And also your friend Ruthie. And also your presenter. And Amanzeba also ewo movie because you see yes some near ma because normally no ya na Ghana for and kuma wood from and no ye tie mo futuo enti ye koye nim ye nim de obetimi aye ye nim de obetimi aye na samunim nim betimi aye na adomfo adaroma ye de sankofa e de abubroko suaba na se Ghana for moji atum na mo hu say Adom TV and the #1 omu this series etimi be hite oman no mu dia ene na 2020 yes ade ehintasem esija so a na se we dia waka ma obi ati o yes me mo ma ya hobo se after buburoko sua no mo nyi o mani na hintasem ade hinta beba 2020 ya hinta bia beba 2020 ebe dedi 2020 when the director movie mad no Jackson K Bentum wow one Sam Power Samuel Apia okay omo na de direction no de ba enti Kumasi after Kumasi na moko after Kumasi no ye beba Accra okay after Kumasi no ye beba Accra yes mate ye beba abeboa ama na meka ma de ho asemi messa quickly no se bi ye nyina nim se ene movie no e call form kakra adomfo adaroma eno ma pagya eye series ama say no yetimi enya akokuduro kakra na nipa bi nso so ya sene eye Emmanuel Ojaba papa no so oboa yes for sponsorship so for na so for Ojaba ena ya de nyina obofo eye obofo nso boa yen because acting is a form of preaching and the way as I say acting na ko form no na ni enti no okose oboa no so ya sene no opagya yen na omo theory na omo ye no yen so ye ne practical enti obofo nyame nhyira ono so eboa yen ewo efa baabi na anuanu bebre enso dinaro wo hwe movie na sa movie we wo hwe ye locations you will love it dinaro group of company and also and sponsor any bibia dinaro or mining niema bebre and way yo mame said ye di konkonsan wie e de mad abeto dwai o odofo bia fa wonchi ama omo na ye sori so ano no menchi ade di kan me de koma me dabrichiri eye nana agiman bedudua kunsu hene ba akopɛ wono na ama mitirimu ye me da me na me kon da ho me chia me dofo me dabrichire me chia bebre enu achi madofo nyina na me remfi Mezia production members mo na mo agi agina se ye be support ne ye ade papa ama Adom TV for asom enu so me chia obia me chia sante achi mobogu fo nyina na titio ne me maami abraya mo a parliament fo nyina me chia mo 28 ibeshia na me som na yaw also happy birthday in advance yo I was here you try your aba gospel Adom TV nyame sha